Samul pha thla ni somni pali zirtop ni alo ni vele ta Israel lamin kanril ru alo atlanga thuthar omang angte kan puang le don ani video nunung bera khan tamwak lo kan puang zuai to a chiang deuh zokin han puang te ang Sifa hospital nuai chu Hamas ho mun ma ani firfiak chet na tan an manga command le control station atan an mangti in US le Israel intelligence te chuan an soya hei hi October ni somni pasaria Israel sipai ground operation nei Gaza alu te khan an panding chat reng ani kansiat to ang khan Gaza sifa damdoina Israel commando le Arab trong thiam official an luta damdoin chung na satakin andapa le nuai lu na kwa an mumai lo ma se Hamas ral thuam da thatna le an chet na nu mai ro an munuala anua sifa hospital lu na kong khat an muta ani kha Israel le US intelligence ten an riswal hau lo mai le an mu mai lo wang khan Israel dem na po a om man hiala ma se US chuan an intelligence te thusia chu an dik ngei an ring tlatti an soya Israel secret agent sinbet te point an thusia chu adik ngei ni in an soi ti chuan an handap zau dewa sifa atangin mipui sangtel anin puchuak ta bok nen dapna zau zokin an kalpuita ani tunnel shaft lever kwa an muchuak ta a Israel commando ten khol mangin achung an enkwala camera an hol luta an clear zel bok anwaya chuan metar somsari vela tunnel kongkhar alo oma hei hi an bom chia a achunga chuan corridor zau tak alo oma Hamas hel an lo om to lawa are rui mai ti chuan Israel chuan international journalist rual an ruai lut ta a le nuaya chuan tunnel chu alo om ngei mai le Israel sipai te chuan Hamas ten in thupna ta na an mannia an soi al sifa damdoin nuaya tunnel chu an pholang ta Israel sipai te chuan Gaza a damdoi in lianber al sifa hospital bula reinforced tunnel an mu chua chu khovel shiata an pholanga he tunnel hi tlan chepa a uluk lo taka siam ani haulo an siam ulukin bathroom te kitchen le air condition meeting room nen alo om thlap mai hei hi Hamas fighter te command post atana man nia an soi ani tunnel shaft lever kwa san zong hi metar ni vela sang ani a hospital complex ground a punlam kwa tanga lu thei ani a hun engemaw chen lai khan indola in Palestinian civil mi sangtelin anlo lua to ni in an soya hei hi civil mi te in phennana an mandan ani chu andam khochwa dan ani a ti in tunnel mutu Israel Armor Brigade hotu Colonel Elad Tisuri chuan asoi tin heta hian reitak anom theibok room pakhat a oma achunga chuan air conditioning a om Israel chuan Hamas hi hun reitak chung chu Sifa hospital complex hi command and control center tan amang ni in alo pu to a hei hi civil mi puizinga asipai te thupnan amang thin Hamas le hospital official te chuan an pu na hi an hniala Palestinian te chuan Israel chu damdoina be puithlaka an pu a Israel chuan he mun te hi ral thuam kengten indona atana an man ani thu asoibok journalist te chu Israel sipai lir thei mangin Gaza strip marlama hospital complexa an shuaya Israel in karsari donzet Palestinian enclave abeilaya building chim emo chua san emo omna mun chu an paltlang ani art chache tunnel hi lungle concrete uluk taka chei ani a army escort te chuan
thim zinga flashlight mangin kong anti enga kitchen ti takte kong khar noya toilet le sink omna bathroom ba ka inkom khom na to room lian tak thir khum pani omna an entir bok an tlan chwa na tur kong dang a omni in kan ngai bok ala in hong lawa he mun atang hian khopui pan na kong a omti kan chiang ani ti in tisuri chuan asoye sipai te chuan tunnel hian Gaza kindergarten pakhat apo theinia an hria thu an soye Israel hian Gaza be pui thak na konga international in soisel na atok na sahle a enclave damdoin lian ber sifa be ani medical official te chuan October ni saria Hamas in Israel be ani nuwa he stripa hian mi sing khat sangthum vel an thito a Israel mi le sa sangkhat zani an thi ni in asoi ve bok tunnel kopon lama sipai te chuan silai granite le puak thei thil dang tam tak Hamas house tok chu chanchin bumi te an entir boka sipai thupuang tu rear admiral Daniel Hagari chuan ton hnai ni engmo zat chung khan damdoin chunga motor le abul naya karti chu an khon khom to ni in asoi chanchin bumi te ne na tunnel fan kwal ani la hian mission pakhat hostage pakhat Noah Marciano kumsom pakoruang chu sipai te chuan medical clinic pona an muchuak ti an soya Hamas hian amain video an ti chuaka Israel airstrike wangin athi ti an soye an thu soi chu finfia thei ero ani lo White House chuan an independent intelligence ten Gaza adam doin te sifa telin Gaza adam doin te chu command post thupnan amang nia Israel in asoi chu an thlop thu an puang heti lai hian Israel le Hamas ten deal an nei don mek lain Hezbollah te chuan Israel an be war sau mai Lebanon chuan rocket somthum panga zetin Israel an kapa mase rocket hian Israel tan chian na lian tham a thlen lo thung IDF chuan Lebanon atanga ka chua rocket somthum panga vel chuan ahma a Israel marlam be pui thak na a ramri anron pelti an soya Hezbollah chuan rocket somli pariat an kap ni in an soye air defense ti chuan rocket engamozat chu an lo dang chata poi khoina thlenga hian hliam tuar anom lo IDF chuan rocket launcher te hi kapletin an changlet ngalti an soya heiba ka hian Lebanon ram atangin ramri chevela mun shanga Hezbollah chuan tank ka chiatna anti-tank missile le mortar engamozat an kap chuaka Israel tank ero an kap fulo Hezbollah hian nimin khan ramria ral thuam engamozat Israela an kap lut ni in an soya heti lai hian Germania chuan juda huat na kalpui tu te sarkar chuan aman chuak meka German police te chuan Hamas nena inzom na nei property somni chuang andap Germania firfiak polte mo an thlop na emo a thilkheng engpo khap ani nuwa ninga ni zinga khan police officer zatam takin Hamas member le anma ni zuitu te thil nei andap ani Germany ram chunga intelligence service te chuan Hamas hian an ram chunga member zali somnga vel an nei ni in an chuta heng ho hian Hamas firfiak pol ti chakna turin sumle pai tho khom thlengin nasatakin ma an la thin kan shiat angin Hitler a chor chuana Germany chuan juda huat na rongkai engpo khap ani to a juda suat na le juda huat na thlop zonga poster emo pun khom emo khap tlat ani khatiang thil khan Germany mun an chang to lo ti in Germany Chancellor Olaf Scholz chuan alo soi to bok
mitangin thleng tura dil kalpui mek lain Gaza a inbeina ala chuak zela Israel rama fence siratang chuan Gaza marlam indona mun chunga mei khodum cha tak aronin chok al chho ngoi chu a hmu theya stripa ni eng a hnim rui thei hiala chuti lain inka hai nei pol pani ten an pom nuwa mitang in thleng na dil chu ti khotlai ani a Israel sipai te chuan ni khat kalta chung khan air strike voice thum mangin Gaza a Hamas mun an kap to ti an soya hemi thungrul nan Hamas lam hian rocket mangin anon kap ve boka Palestinian ral thuam keng polten ramri kaltlanga rocket an ka chua lai hian Israel a chuan siren ti rik ani Palestinian media te chuan marlam bial baka chimlam khopui khan iuni sa po Israelin be pui an thak thu an tar langa Israel chuan chimlama cheng ti chu in humhim na zong turin ashil ani kan mi man te chua chungchanga in biak na hi akal zela kan la chunzom zel bokani ti in Israel National Security Advisor ti zaki hanek bi chuan dil chungchanga thu chua asiama mitang chua tan hun hi ama a inrem na siam angin ani anga Friday ma chuan kalpui ani lawang ati inrem na hi nimin jing khan puan ani a ma se ni khat chuang aliam nuwa officiala tangin thleng tan hun tur puan be sei chu alo la thleng theilo media tor katar chuan ninga ni khan darkar claim te nuwa in thleng tan hun tura thu chua asiam theidon ti an soi firfiak te hian ni khata mi som emozel anon chua chuan in ka hai hi atir lama nilivel tura an bituk ain arei theidon ti na ani Palestinian source chuan hostage chua tho ni na an nei chho the ni chuan thatop lama chuan hostage zavel chu chua zalen thei an ni don ti asoi ram pani te hian in ka hai ti top ani vele in dona an kirle don ti an soi ve bok Israel General Staff Hotu Lieutenant General Harzi Halevi chuan an sipai ten video an ti chua commander te akom na a in dona hi kan ti top lo ne na kan chan ma chuan kan chun zom zel don ani ati an dam le dam lo kan shedu in ka hai nei tran hun son ani nuwa po an mangai bota te chanchin engma an la shilo ni in ruk bo chung te chuan an soi an dam ti kan hriat angaya an dam tha ani chuan chu kan shedu ani ti in an soi jilat kon gol chuan a chung te zinga mi pasari atunu kumthum mi po telin Hamas ho hian an mana Israel be pui thak na thara Palestinian media ti chuan Gaza chimlam khopui lian ber khan Eunice be pui thak na a mi som panga vel an thi ni in Reuters chuan apuang Israel official te chuan in ka hai tran hun son ani thu hi soifia na kim chang an pelawa mi man te chua tran ani theinan ruwa man na kim chang siam alangai ti an soi White House thupuang tu Adrian Watson chuan mitang lak chua na tur logistical details nunhung bersiam mek ani thu asoya Watson chuan chu akal zela Friday zinga tanga kalpui chan ani kan be se ani ati Israel Public Broadcaster kan chuan Israel official ming tarlan lo chuan inrem na hi Hamas le Qatar ten anzia lo wangin darkar somni pali chung zet in ka hai hi ti khotlai ani thu atar lang Israel Prime Minister thudon na a thu soin kan chuan voin hian chua ani tur thu soi a omlo Friday ma hian chua tum ani lo ti chiang taka kan soi angai ani ti in Benjamin Netanyahu office chuan asoi Israel Ynet News website chuan Israel hian Hamasin
an chua tir na tura an ruat mi man te ming ala dong lo ni in atar lang bok ole thu thar bera chuan inka hai nei hun tur chu katar chuan anon puang chiang ta a zirtop ni jing dar saria inka hai hi tran ani dona mitang masaber mi som pathum chu tlaidar lia chua anni ang Qatar Foreign Ministry thupuang tu chuan Israel le Hamas inka hai chu zirtop ni jing dar saria tanga nei ani dona heti lai hian IDF chuan Hamas top Hamas member fapano pang khum hnuaya ral thuam amu chuak chubaka tanel thok tak pali amu chuak tharle bok IDF te chuan Gaza a Jabalia khopui pon lama chitlamek Israel sipai Brigade 401 fighter te chuan leinhuai thok taka kongruk tanel poimo tak pali an muti asoya heiba ka hian Hamas member senior no pangte khum hnuaya le close seta ral thuam thup ti asoi sipai te chuan tenel hi electric network ne na inzom ni in Hamas te man ani thu an soya anjinga pakhat chu firfiak pol senior member dang chen na indap na mu ani official masaber chen na ina hian ral thuam ba ka hian sipai te chuan document le indo na ruwa manna tam tak an muboka chung chu intelligence force te na enfia turin an hlan to ani sipai te hian rocket ka chuana ta na mantur kwa an muboka heiba ka hian central Israel be na ta na manchin long range rocket an mubok Brigade Commander Colonel Benny Aharon chuan Hamas te na tho na mun puiber leinwai khopui kan thleng to ani ati ole Israel sipai te chuan Hamas leinwai khopui an mu chwa bel zela leinwaya mun changkang tak takasiam an mu chuak ta treu mai khovel ma a Hamas ten leinwai tombuk engma an siam lo thu an soi china Israel pu na chu adik lo zia an soi chin ma se Israel le US intelligence ten a ngei ni a an soi chu adik zia to na hian an pholang ta zoi zoi mai du tok photila thuthar ber ber sheturin he channel hi elongai chang zel don nia